sana lagu nari Bandung. Berapa dengan kap terhibur. Apa itu putangan du sumberihana sekali Bandung. Iya bujur. Mama piring dai beli nengah. Entah nggak bobo. Oi, lid arah hape lid ah. Soken sabiri kenanggo tuhu hatiku jadi uga jadina lagi aku belaskan lu aku saja pangan si kena terus berbicar matawari lalit ngadina tepatnya janjina manisna senyum nuhu bayangkeun mama biri sadake nang ateku jadi sentuhan manisku sila terlupakan aku tatapan matamu terkejap ku dagingku sentuhan manisku sila terlupakan aku. Berbicar matawari lalit ngadina tepatnya janjina manisna senyum nuhu bayangkeun mama biri sadake nang ateku jadi sentuhan manisku sila terlupakan aku tatapan matamu tergejap kupusuku sentuhan manis bibiri sila terlupakan aku tatapan matamu tergejap ku dagingku sentuhan manismu sila terlupakan aku. Iya bujur ras bujur siapa Bandung bujur. Tambulah, lengas sejata, kai laguna.
kocak. Mulai. Adi ko mulai baka ako ba siya. Oy, susaday la karado ka kene.
Jujur saja ku katakan jadi tekukan. Tulah buat ku ngencah sirah tekenan tiga. Antara anak peranasi deher-deherikan Nina pusuku aku mencari pematang Adina banci kekelengan peola min lasam Surah-surahku sekbalin nade tiga Kam kelateku jadi sirukat metami Rasa lalap ku tami-tami kam pagi Ngasa metua ku kelengi kam pagi Lakel ku suruh kam pagi ku jumane tiga Nah hindui rumah goyang kaki bobok sayang Lakel ku suruh kam pagi ku jumane tiga Tak hindui rumah goyang kaki bobok sayang Bujur Cari sisa kan? Ulanare kamabuk mamanani aku ngepagi ibahandu baba berana adisieki ipegergerdu
kita duana ras ku sayangi asa matua ras kalau kita ngenana bisa susah senang nah bas geluh endah ras berekaro kita
Ya, bocor rekaman Badu, rombongan Kepala Desa Pemerintahan Kuta, ras pendamping Nandi Aron, ras Bapak Aron.